Hadin cisngi baka jing thap kertang jing kertong ki banyak kun ya ke election MLA 8,000 pulai kala kun no menit kasngi menta kasngi le i baka let kawan jong ki pat ba anong ba selong kham tam haki benta jong ke DC office kala kelut biang kumaju long bor sikato la masaki menta kasngi wala kadai makana kasngi kabana kaliang ke election commission ka pet bine ikikot kisla ner kala e kata scrutiny ki kertong biakun ndai na kaleng kertong kim dawan brio ko bawan hakini kisngi ke bladam lap nyo i na kaleng kertong ki wan dalade netang lai sangud ki election agent jongki kani ke jingwan jongki kertong tang kendat ngut sikene ke jingla ya ka scrutiny iki kot kisla jongki kelap instruksi buon ya kalet kawan jongki pajba namar rada jia baki wan kum hakini ke sitap kerteng la ban skip ke jing dhangkali pra ke jing kham ngya ya kine ki benta jok kenang ba selong kalong ke bajuk lah tu kata-kata. Hai. Hai bang.